Pun sesi sempat Kementerian Penanggalan District Administration alor ki belajar ni tayo belada ni kisni belada hak ni tayo kebening kong lomba ki ladon commander spot of summit ki bri wanphai na ki pat ki Jylla shika district joni but bon ki dan hi hapo ki community quarantine ki dikishno na jong but ki dan dokat to ni khamtam itu ki wanphai hakani na po ban dulu kita sepak nengot ki dan ki bahasa babon ki bahasa hibat ni apa ki quarantine center ki menghilap dengan district but na pedeng jeng itu ki sepak nengot live arm delegate test report ki lawan but ki negative te ki dan na pedeng jeng kita ki kena ki lai phone but nilai penting but kumjuru kena lipai shala lagi shno tak janmen tiba bon balang pada kita dan hibat ni ibu iki hak jaga juni kebaar kalau ba hak ni ki kar community quarantine bagi talong ba kat kumji pendek kishno with ide community hall dan ni kita hak ki school kan ni kalau kila pek peniat nak kaling kishno kila bo iki nang peniat yang tu but kini kadang komban peniat nang ni syakman nomor ba pi ni devan sotu hamne ba lada ki kena ki lepai shalai bon sin kamtam gitu ki ba mden nang pek ki hayeng kala ban ngom ba ki ya khle ba ki bala ram ba shin udan ki yang badan ki barang ba ni khlu ke kan shong kan long ka shong skill kamtam ye kita men mo namal ba kila ada lupa kata-kata ka belum ada risky belum ke immunity jengki kala ka bomde ka klan te la ban long lu ba bon sen chi sen bala khamlam ba kidan kini ke jempang bon ni dan hypertension ni long diabetic ni kum kita jempang te nimno ban expose gitu ki ramba alang kini kena tena tak kadau ni request pada ada kidan hak community that's why ni on dan hak community center pada quarantine te kesnong ke yopet bahaya ki ke we ban pet bagi nomi ki nom syang patha situ but can maintain ya satu menuju on quarantine period ke balong kat saus ni te kan ni community kalau ni encourage bahaya ka ba kesnong kan bakli kan pet lam kenam ba ngin la ban te la kami akan ni kenyang jempang ban pa ko pa pi te ngin dak ni patch community hadu bakin da la de yo e report de ko ta kalong ko we ka jum pencengan ye kisno kitau ndak la yo e report kila ti kena begini ko namang ile aktivitas ko we ka tukar rapid test ko we pada ka tu TPCR tiga RT-PCR kalau ngetes ke belum klan ke belum ke bajanai but ke report jangka belum ke bentikena di na takadau sin bila ada ketu di kalau alam khamsingan ni ke shlong ka thawru handre kembangan ong ipi nama kene ke jingpang hi ke kembang ki tapi kalau very uncertain so kamut bakin la test negatif kinum la mendevelop dia so kita kadang ngim de ban shim sting kan ni de ban shim kya kan ni ka quarantine period khat saus ni tin de ban shong khop hi hayem dan ha quarantine center development education thnam ba de la kami kan ni jingpang but ha badan ha po quarantine center kini ki khna kinde ban ya lek na ka we kamra ban ya shong kai parlok de ban wat parlok ini di bol berpin shongkop yang ki kamera bani la penbiang but bagian kinum ya mix ka ba ke kan no ini kat saus ni idi ban shongkop marwe sakabe ru kalong ba kuma pietip hi ba ni bentak lapoi ke bol ba ke sarkar kelanang play yi ki la kilenti ki brio ban lek kamai ban ya ban yang kuma pitip mental play ki railways by Monday la play say ki air
airways. So kin sabon bah ki bawan na ki shnong beper hakini kisni banwan in request biang ki shnong beper ki nong penya shnong bakin ya shimkia bakin ya petlam mo bakin ki bre banwan kin dei be kitu ki belawan ya limba ka testing jumi ki badan habarni han belada don mano bam ya limba ka gate chibuki ya nang kina kan poi na kin snob haban pani ki certificate ma kini issue ki certificate te ki shnong ki devan pe ki certificate bagi de ki along negative lada kim dan certificate snob ha ban pendep shini word nomor klan ka certificate mo ki ki bre along test te kata hi ke de jing request na ka district administration bala da don manu nomor la lan menta ki bre ki la ban wan na ru te shubo ja bagi wan la de poi hashno snob ha ban pan ya certificate health advisory and certificate mo kalau ke certificate ke baju te ki de ban pan ya tu te la da kumangan ban ya se la da kamdan ka tu pin snob ha ban pentik ini word kana mengilakan le ke badon kam mengilakan le ban conduct ya test siapa tu question te kata hi ke kedua jumi nak ada administration mentah kata yo kowe ni long vigilant dan ni long usia bat ka ba khadu ya wahi ka long ba ni hab ban nang ban im ban ni khnya jeng pa le loy kumang na ya kren man ka phang su man ka por ngim kan ni khnya jeng pa ka don bat ni mentah bat ni la ban like ya kan tat hadu ni yo vaccine then takadau we have to learn to live with COVID-19 in how long prepared the lifestyle jong pi kan hab change kan im ka jong ka hab change min hab and continue ban wear a mask mi hab continue ban safety mi hab continue ban yang baji ni we pan kita hi ki bangi dewan follow nam ta kita kena ki bala adap khat saus ni ka quarantine period jong ki day ban dan rupa to self quarantine for another 14 days lan sakhat saus ni ki day ban self quarantine kemudian tak self quarantine kamat ba pin long husiar haba village no ki day ban kan ma village no cuba village yo pia na kan udan tiru ki kernia no ru ki okundu ya no ki haban bo jingken namar ba hapren jong to ba period jong self quarantine yo okundu ya no badan kan ga virus dan pila develop halade and haka taka ponin sakali pia chino pi kundo yeno man na kasmi then haka taka palong badan kam ini balong husiat banum ya klam jing berkat ya ban berkat na basagawen on ye baro sngom ha bade de ki mas nomor ba ki babun hi ngala ki binde ki mas ki